Li f'dinja kompetittiva n-nisa jibqgħu jemnu fihom infushom huwa kruċjali biex l-għanijiet li jkunu kibru bihom f'qalbhom ma jmutu qatt. Dan kien is-sentiment li bih Michelle Muscat fissem il-Fondazzjoni Marigold laqet lin-nisa Laburisti ftit jiem biss qabel Jum il-Mara. Muscat qalet li m'għandha tonqos qatt l-ambizzjoni fost it-tfajliet Maltin li għandhom jemdu li huma kapaċi jagħmlu dak kollu li jixtiequ. Aħna llum qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn jagħti ħafna u ħafna opportunitajiet li tfajliet, li tfal żgħar tagħna l-bniet, u allura kemm jista' jkun irridu nsibu dak is-sosten biex anke tfal tagħna huma jikbru iħossu li huma kapaċi jkomplu l-ħajja bħal kwalunkwe persuna oħra. U nkomplu naħdmu wkoll imma biex meta nikbru u nkunu fuq il-ħajja tax-xogħol, aħna wkoll nkunu nistgħu nilħqu l-għanijiet tagħna u wkoll nkunu qegħdin ngħixu b'mod ugwali ma' ħadd ieħor. Irreferit ukoll għal fatt li f'Malta u tendenza li n-nisa donnom jinsew il-karriera li tant ħadmu biex ikollhom sempliċiment li xikunu bnew familja. Hemmhekk huwa l-bilanċ fejn inti bħala mara tħossok fulfilt u allura għalhekk irridu naħdmu biex it-tfajliet tagħna intellawhom jaħsbu b'dan il-mod li mhux xogħol biss jew familja biss, imma li kemm jista' jkun nibbriġġjawhom flimkien u nilħqu l-potenzjal tagħna f'dak kollu li nixtiequ. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll il-President tan-nisa tal-Partit Soċjalista Ewropew Zita Gurmaj li fakret li l-priorità fuq skala Ewropea se tkun it-tmiem tad-differenza bejn is-salarji tal-irġiel u tan-nisa. Madankollu Gurmaj qalet li hija impressjonata bil-passi li pajjiżna kiseb fl-aħħar snin. And don't forget, you are the only country to have a legislation on gender identity. You had the first country who made the legislation on LGBTI. So I would say it's a good model for all progressive all around to show what Prime Minister Muscat is doing.